Pas ngomongin jauh atas kan. Baca dan gancok. Ora kroso. Jadi kalau mau bojomu tak kebanyakan tengah apa? Selampat sing kakak. Selampat. Iku iso tenan? Tenan? Siap yo. Karo sing endi? Sing endi? Wah, jalurane adem adem ya. Sing rada garang angkat ngono. Masa milih aja gede kan. Ya nak apa-apa le. Lupa nak aku dulu nak apa-apa wis. Adem lho ati.
Mas Gableh, barongannya mlebu.